Ekami ayese ene emema binuma omaba no ewiase mu no omu emuade omu de omu pe emolesti ema dasa ukoka so a wan hwe ya na o mrante krodo bo group no je so omu chaw adapai ye ya de a ekoso pa to da kra wu twema ukọ amaiman so a ya de a ekoso te se ekra ye fe ni Egypt say no sa wunam na sa wan hwe ye po bitimi edi ni nsa ebe so to ebiso timi di ni nsa ebe so nofo na woko abra they say emra bia ne ni yeden eni no endie na ye eye niema ekoso ewo nkronkro se be din kan edi Egypt so ye de eye emfato ho no ebiso ekoso ewo maga na mupa wahye watade kra na woko no obi enam no odi watem so oba fun shatade e hyewo oba fu hye se ne wosi address ebi kwa nka wa address decento enzo so o say sometimes so wotina ka mu na wo sorry o sisi echitimi ye de etimi go eno no nje se wa hyeda na bia wo pese wo ye amawe but na bia mistakenly no wo sorry ye no wadwe ne se atade na kata so na nkata so be ma kata ban ti mi gina ho no mo edi watema te se wo de wo ni entity ana se bio wo ma me wo no wanfa entity ye mu bia na wo ye de unyi ni ye asema aba beto me punu so no eni se eye abayo bia che se okotena Trotro mu na asem no esi wo Nigeria Lekki ho na asem no esi ye na woti Trotro na branch e bia ko eti wa che se wo mia ne to fefe a enya asem kuma na obey ni kasa ye mu no o kire se obema ni ye no first one no ono de na adwene ni so ye ni kotoje na che se toda na se wo kotena kema e bia na wo chi wo hu na che se ni kotoje etimi chi obi kotoje etimi ye de echiu e da se wo na kokoma na woto na che se echi but ni nyina mu no hu ni se o ebia nipa na ye de anhyeda entia na ye de akokọ basa entia koye sa no ofro no na che se branch di ni nsa ebia no to nde na dwene mu ni tiri mu no na onim se ekotoje na ye na obai kotena ase ana ho se Trotro so de motete solar license se wanya baby pa ankwa hye se wanya kona mu na wo be hye a na se wo kotena medela na obi ka so besi a se wo si fom wo sorry ko be a enie enya dia je se omu beto da kwa petuma obenya ko na bebia window wan fama ebo no obetime nya akohye na ye na obi ka so obesie nipa no ebesi na wo se obaya na ye den edi kansi ansa na nipa na si sa abaya yi tutini ye so osia branch ye di ne to emiu wemia abaye eto ena abaye ye den esi ye boko wankasa na nipa ebesi no wokoye na wosi koye so a wo san eba betena se na ne to emiu adofo ansa na medo asebi mu sukwe mu mi enkohwe video na meba amato aso animal. Look at this idiot touching my ass in the bus. Calm down. Look how useless it. Please pass my slide. Look at the thing. I thought it was his leg. Like 4 different times I was stopping the phone. I think it was like, if you stop, you continue again. Look at the fool. And they come. This idiot now, they will think they're giving birth to a child. I will slap you again if you say that rubbish. Please, no, it's okay. It's okay. It's okay. Don't tell me it's okay. This animal. Look at this idiot touching my ass in the bus. Calm down. The 4 bakwa akohwe video na che se asem no a na medin kan ehya se ebobo so ano abaye ye den ekokotena ase biem ne wo kwa na ye se ni to sam another passenger eba eno so esi sara na che se obaya no oyenya kwa na hwa ye de akohya ma ne wato no na nye wo si ye ya abrantie edi ni to emia obem ye na che se abaya no hunu se eye ni da hu boni na abrantie na sheda pa na ne opeso ye de oye odine to eye de edi agro ye enema obufuhyu bi ebeka abeye akoma na osiso mu je na ne ebey ewo ene no wo si abrantie asuturo se wom ene wo shi na sumu ye pa asuturo so de ya boss na ta enubi ena abaye edima abrantie ye na memo mutika emu instead of sell mo beka cha be me say abrantie ade a wo ye enye ne kwanso ano no enso so no mo no e support abrantie say sidai ena abaye no akobo abrantie aye de asum no ni right bia say e wo so obo na asum na me bisa wo say abrantie no obaya no ni right bia so ye de obo abrantie na asum na abrantie no so no owo right bi say e wo so ye de omia
abaye eto ana eye ade a ekoso pa ye we enkyere obuo ene mema binum aba no eye ade omukoso omoye ewo trotro mu so omo se woto ebai kakra bi no anase bia watade ehye na ma hu aya kono kakra bi na chese wu kwakofro ka ye ma wudu wutu form animele na mien obetimi hyeda pa de inside fa wona ikokom ase bia bibi na ato form no so no woboa wo twi feelings ne sa wenyina no eyo molesting eye ade a ekoso a wudi gu oba no ehu fin sebio so unua ba bi na ti trotro mu a enka menya sure so be de obesa na mema na mu sie kire na chese mu di oba na tem no enye ne kwan so no se de medi nkan esika no mu nua ba bi na oba no beka so brante bi miamia meti wo ka mu a enka mu kuku be pai se tie nie mu be twen krante mu be twema se omu ko akwakoye de akoye bibi mu be fa ekire kwan kwa penny bakro ye de odi sa djuma no enti ne meka ni se ya ade a encha yie emom de se oba no so no eni kwan se nka wo si abrante na sum na minim se wan hyeda se wo bo na sum na emom no efa ekwan abrante no ehya se ye de ye ntia nka nya wo chim se nka wo be bo na sum but meka ni se efiri ne kono enye ne sabe wo kase bia wo ni bre abrante be den ana bema ebe kasa afa enye mase bi won mema moleste emanu enye ka munko a enye trotro munko a chese ekwan nkura na wasa wata ade nse na medi nkanka no na omu di watem ena no ada mechemu se mi hu se sise bi ahye na ta ade enye se wo hyeda ese de na medi nka boss no na na chi kakra ye de ewo ho abrante di na tem na u ya cha ha ma we no hu fu bi tutu ni ba we mu nyina mo se ya mo ma me wo wo mo titi omo kasa se no enye fine o molesti oba enye ni intention we bi mo ho mo hyeda no mo ye de omo ye ba hwe sister no a she's decently dressed nintino na no ni kwansenka abrante ne de edi na temsa enti mema na mu ye emasa e wo trotro mu no munyai e wo se ni ma bi se koso am e wo se ye de is a police ni bi wana se driver no drew nearby we bia na junction bi na police ni janwa e wo se ye reporting ni pa ne den e de ema police ni se de be ya emra ni be de ebedie na wo sheka ni mu abra no mutima nyema yi koso abaye ebuefu a chese wo hwe abrante asumi mema yi tiati oban se onkala nuntum se ne be driver ne de omu be kwa kodu asumjem na so be se driver de omu kodu asumjem mu pesa kwanhia bi beba senka mu nua be ma ne yade na senka mu sini pika se abrante ne wo ye no nyansa bia ye de enim enti ene manta amaba no so mu se oba etika mu a wo ka se bi ni bi ni ntade hyem kwa anya wo se ka o me nua ba se kanu ye se ne be ya unko enkoye ma wo so wonji asotoro se ne abaye efu abrante asutre wo hwe me se abrante ko miami abaya tuma ne bufu ya o ye de wo fu na sum eye ne kwan so anase enye ne kwan so enti ba so se ko ye YouTube channel na ko subscribe e ko too much gh nefa wadwe nche e for to comment section wo che wadwe mfa ene ensemi wo free also follow on Facebook, Instagram and Twitter me amede ene ensemi e ba amapo no so no me din e de afia enstroma e da se ne ye besan ehia bakramo